Ka Federation of Khasi Jantia and Garo Peoples, Southwest Khas Hills District, Handin Gasngi da kajing Snowkia ber kajing Kitli, Yala Kadong Katany, but Yaka District Brokaway, Kalayo Bantau but Bu Yaki Kunhun, Gibanlong Kinong Pet Ngor, but Pet Parman, Yakajing Jelay Jong Udrok, Ha Kine Kisngi. Katkum kajing atu Jong Ubal se, Karbani General Secretary, Jong ka FKJGP Southwest Khas Hills District, Ulong yaki lightly kikenhun labu hapot kro area nongjuri area batkumju hamau kerwat area hakini kijakaru kaseng labu yaki brew bakin long batkin trekam arpusau into 7 yatu uba karbani hakawai pat kaliang ulapan pauru baka FKGGP kan ai kejingkershan bat ai mensim yaka KSU Southwest Khas Hills District bakalayat bat lam kemat rangkat giseng samlai snong bat kirang ba nong sen shar snong jong katany mau kerwat kat ba kilalek ya kendu mar kemat ru ya umentri badai pet ya katanat social welfare uba poleng do halor kejing jelai udrok hapo ke Southwest Khas Hills District hadin ba ngelui di la peta kubor badai ba kejing jelai drop kantam ba kasek lai ru ya ka haji lam kemat jong ka KSU berkisar lukmi ki rampak senang ki sesama senang banyak semua macam ni isu pada dia bakal jadi kedai blok ni ka sekejungi tenak lihat kaseng lu dalam dong ba ni semua ban ID kerja lu ya ka ke bakal nak kalian ka isu ba sim ya kan senjam lebat dah kawai ba berita ba kaseng mentar sing ni la yo employ ya kedai dia eksekutif komite kejungi dia hadin bang la terjemput bah nak kalian kaisi gujuni ka sim ko karai bahwa hakini ki benai balik nak kalian ka seng kan ka kan habade ba drop ni habade ba ni ki semua yo kada boleh cari di bandi drop tam ni poi ni drop ka ka district gujuni te ka seng ta ada ba ini timur ha ka sim ko karai ba mentah ka sini ka seng ka pembe ya ka kenhun ka grup belum kata kalau especially berbaik mentah ia kena kejiduan di duduk kepokan setiap jungi kesen bab pihak di lagi di mentah kalau kebentar kat grup kepada mana pemkeruat mana kotor atau grup kepada sekolah di kota bab kalau grup ada kepada sekolah tunjuri kok kadang jadi dia kamu begini grup labu terpang dan kesen kalau ba 24/7 kalau aktif baik hanong lupa pada penbat yang tim kesen habis ada kayak yang kita ki nong hidro bab kesen ru kasmo ban pan ki kersan ki rampak snong ki samla snong ki nong kami bato ngin dia telang berpunuh menrap di koi kena kejing sneu ke bawan ada kan stikuji berkaseng lu mungkin nak baca minta ba hot ni ba hababun kam ki bulu ki klep lo ben telang ki bulu minta dengan seng ku mepinslur ki samla ni ki nong kami nane ki pajba du kasik ku kawai ba wala ki nu ba aji tip na ki information probian yang kita kalian kawan juga teknologi rock kaseng labur kariwat nampak lagi berariwat kita kibru kita lap ajitif ya kalian kawan kita kibru kawan hidrok ada kah jadi akan jungi te kaseng lo kendai kata hadin ba ni la syuk sani ba ni pakat ba bagi sutu ba orang ni syuk menwat tambangi ya sini mla ni apa se bentuk ya kan grup kata grup kan bentuk kam syuk hei kata grup kalau ben straight tentang baik ya kena jadi hidrok kata apa pasti kejungi kata kariwat ro ni ayat ni orang bersyukur sebab ni cekmat bani terang bani sembalang nam tarjim bahar syukur misal kentam nak berlaj di kesemla mengot kena kajing jadi udok kena po district ni baru hadin bang layo bentau kini kelait lagi hon te ni kemen skemro ba lengba kini kelait lagi hon ke ba ku kaseng pla thau taksi nane ka bu kelait lagi bentah kelait lagi area kini kemen ba lengba kini kelait hon ni selap macam ham bakam tam yang lap berap di kong sun ya kini kini jelai yuki kena di drop tam kita kibu bawan babandi nani wan salan drop ani ko sti jungi te kaseng ru hajing sha kamde ba ong bang sun titih kini benai sne bro ngi la na yu titip kadang daging don kena bandi drop te ngidang risat lu menwat ya katana na kami kita kadang ngi peluang ngi ben form de kini ki lai ti bentai ki dong kang bang ngi la ben kop show di kita ki bro bawan ban tu man seran bandi kita kena ko dia jungi tinggi kemen skem balang ba kini gila tili ki pun
ni selap dah tu kau yang kiri justru baru nak lembah kayu mi dari di drop